Canım oldular ya. Akılında pata verip koydum. Feret başına unuttum. Şola. Vakterden mi lan duasını al bir cerge taşlatı min son bir tuttu. Damlanın nemesi kutasını alayım. Ya Rabbi hak. Narı beri kara. Başında Bilip durasın. Ya Allah'ım, merim diladın, merim disi, ırayım diladın, ırayım disi, özüngsün ya Allah. Bütün makmuslarına ortasına akıl esti, öngüt üstü, din menetini kıla turgan, özüngdün razıçılığına jete turgan, ata-enesini hurmatlap sıylagan, Kur'an'da toluqmen jattagan, alim, qari, solih, ul kızlardan bergin. Ya Allah'ım bütün kısarında uşul jakşı niyette, uşunday jalpı makmusman başını biriktirip, uşul jede ulaq berip jatkan, uşul şoluna bir toğan özün ya Allah'ım, algan jari ekon ortasına suyu, ıntımak, mahabat, tınçlık bilimdik bergin. Ekon ortasında, Peygamberimiz men hadiseni öz ortasına kanday suyu ıntımak bergen bolsaң, dal ошондой сүй ынтымак бахабат берген. Жана эконун ортосуна акыл эстүү, өңүт үстүү, Kur'an'da толугу жаттаган ата-энесине экинчи күндө акыркы кыяматта башына алтындан тажы кийгизе турган акыл эстүү, өңүт үстүү, салих ул кыздардан берген. Ya Allah'ım sen бардык нерсеге кадырсың, эгизден 8'di берген ya Allah'ım. Сурасаң беремин деген убадаң бар, өзүң берген, сурашты билбей жаткан болсок Аллахтын тарбия кылгын. Биз ушундай алсызбыз, биз ушундай күчсүз, биз ушундай күнөөкөрбүз. Ya Allah, албетте кимге кааласаң уул бересиң, кимге кааласаң кыз бересиң ya Allah'ım. Кимге кааласаң бербей коесуң ya Allah. Ошондон ушул инибизге ya Allah'ım özüңнүн казынаңдан ya Allah'ım, özüңнүн өкүңдү тургуза турган жигиттерден жана кыздардан насип кылгын ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Жерге таштапты, жоктоп кой. Telefon verdi. Telefon sattı bir emelisiniz. Telefon. Ya telefon. Telefon ver. Жерге таштаган телефонунда. Алып кел улактай. Allah razı olsun. Ömür cür. Şola менен байланыштырайын. Koyda. Аркысында ичинен. Gitti.